il est fin à ta. Be se sala a se bangota. Tu fais si a ipe a sea. Leo ti o se tui na tinga. La urupe ua leo. Ua mafuli le la au safa a paolo. Le pale ua le so. Mo tu le fa a so. Ai pule lava o ele a tu moto. Lo wali isi elo fa mai o vai vai. Fiu e fava senga o le tinga o ya. Ua mo atu le sa taula ya yo le va ai. Atua o bona le de ipu o winu ai. Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai. Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si. Ui I lem te lo ua e fai pese a I le lani. Ai o no lo misia o oi e mafu ai lo tani. Fa a feta I manui a le nei ua o sapai. I le tale ni sa e fina ua o sapi. Mapui e le a ai o anganga. Tofa o e manui a lau malanga. E ui le fai na tata. Ui le fai na tata. Be o se sala a se pangota. Tu fesili a I pe ai sea. Me o ti o se tui na tinga. La urupe ua leo. Ua mafuli le la au safa a pao. Le pale ua le so. Mo tu le fa a so. Ai pule lava o ele a tu moto. Io ti e o filo tui. Tu unga mau. Fe elo manu manu. Ase awe ave ai le safai ma uo. Lesa mawai le fia fia I lo umei. Lesa fatari a webanga ipo. Tinga lava lo leanga ai le manolo. Aua ia fafanga I mafautuanga. Tama wa orisi a le taua mafutanga. Ai famanga loa I so vai vai si fati wa sala. Tafi malala malanga maua so no foa. I mana tua pea we italo sama. Silonga ua umana umanava. E ui lava o se kou whau ke I roa sa whaki e ki e tau. E au sanga le ku vai. Whai la ku yama. Whasenga ku lau niu foi pule whai ko a kasi at sit sit esi. Wana wilo ai whale u koru fu e mare ko o ko si ala ko kese whai me uka la le mali I o lang. Wa e mo le uila sa. Wa mangoko ma fuali. Ma ua whango ele ele ai e kuwasa. Rangi ai whingao mea ua e lau whakau kainga. Ua kongi sa fo I longo nganu ua le mumusi au la mepa. Ka rofa I le ka mafukanga ua au o mangua ua mala. Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga. Ua mumuku wangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga lingi I o langa peanga ma whai unga koe a maka. Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo aku si au pau pau au whai ma se o langa kala. I kere ai wa oro fisiki so ua ave se ai o I o I maka. Wha ma ngalo lau rea kala. Kele o peke I kasi kama o peke ma I o whau wanga sa ka wairo nge I o langa. O lau ka lengi maunga ruenga o ke wha asuru ni mala marama. I o mo se seroa ake piko ko ka ua kuyala mea whai maro. Ai sau pea ya si au masi au whanga pea mako o koe e mo. E ui le fai na tata. Be o se sala a se pangota. Tu fesili a I pe ai sea. Leo ti o se tui na tinga. La urupe ua leo. Ua mafuli le la au safa a pao. Le pale ua le so. Mo tu le fa a so. Ai pule lava o ele a tu moto. Radio Samoa,
Lo se fulu me do te wante ai nele se fulu male lo ile di vai ngola woli di ola so lulu la so le tupu ola so le sul tolu de la masino a perila lua filo lima fi fila nganga e to e fa antalo fa toi e la fa funganga e malang mai mo malang tampo inga fung tona mo te malawa fole fingal wenga tono PCDC ma company o lo ngalo lo e lo to pa e malo to manuela ngata fu tono ni sila e fa fo e to e mamau o lo ma wo me ile tautua fa wa le su fongo samo mai au kilani ni sila radio samo tasi lima tolo a mol por kalame la wo ni fonga moa si yo le tulai fa ile fia dai fa mal mai winga o le tau ya o le si tu wan tu lenga ya tu le mleva le tau va ya ya o dai sulu mai ile la ile ring va ngola oli ya ai fa antal va tu malo le so fu mar wi ma le langi ma wa tantu ile o nga tu tonu ngale mu o nga wenga tu te ma fa no filimo le dei va ya popo ala me pupu ele vai so ona ya ole so me fuole se tele to am vai tu nei ya ole tau tu mai ya le tanto wa so malo lo ole NZD ma tu ai la to ya na fano la tu so fuole pui ngol sang le mu ole la no langi tu sanga o ma vai ma malo tu tlenga ya te tia e 11 na fianga i magasa se fo le tino tau tu mai lava wala to ma tanga ya le mesini ya o ma ku fo sia vaeng ya lo tanto ma dai va telefon to o no ba ya la tua o lo tango swidali pu vai lola talo si yolo ma wi me o mai lo na lo fa malo na le la ngan te le to ma tina ma tua pa nga ma sani le tanto wala le ma fu to mai lava le tango si yo le bo ma lo le on sai ya we no fola le la fa sun ma lu ya nga singa lu ma le fa fo ile le ka ku ko le fa ya le malo si le du talo si ya o mawani ya so te mano lo komma le fani o le sina me ya tanto tanto te nau fo ile i lota malosi ma tanto malosi ma fa pe ani o ka ko ile mo mi le malo lo ya ka si el sa wa mai ko lu va ya so ke malo lo o le melia e te tau ma no me ya i tanto uma me ale malo lo e o le li fa lo yo ma tu ale le na tamo fai voi le eu e sempre mele na ele moto tangata ona wan tu ile le va ile sabi yo ivo yanga kanira ya yo era ngoso me fa fa kule ke ino le auso ma pa ma fa pe soli o le lango ko va le moe ri o le ko fa le fa ola ma salo anga ka ye fe ma ka ikanya e ka ke la vea ko for nga me e ka ke fa pe ko fu ma ka i nga fa mangi ya o yo le ama le anga ai mbui o le lango ko va ya e ye te e tofo ina yo tanto wola fa tu ya le ngantile o lo tanto wola ono sai yo ongo le lalo langi le ka ko ki e o le ngalo ya tanto o le ka ko ki fai mbea e vai ile lalo langi nei e tape na ai o tanto tangata mo le o langa amuli ia po le o langa e tu ma fa ta si e malo tanto wali pe fa apele ka o ki fai lo na filinga yo pe vai ka ki kamale nei ia makako fai fa le leia ka ko me ye fai ba wongi o ka ko fe ka ngopi kupe fa la pokonga a wongi ko ka ngolo kalima foi le kupe le ka le sia a wongi o ko ka ngo fa nga ngo isi fa ia ka lafu yo a wongi o ko pa se se le amale yo nei me la iti fa pena o le ai fa mo tup fa ia o nei te langona o nei te fa ia la dame ya amikiri ma fa wai mo le ola fa ya wa ka se le sit sidi me fa ma le aso le nga e alwai fa ngar ku pere ka le sia ngalo ya en ko fa kumu or ku pe wo uma fa manguia fa pa ya nga nga ko fa ira nga ba e o vo i tupe ma futanga mene yo ainga o mafutanga tama mafutanga tina mafutanga anu mafio anga yo waka ko kika anoi menga o seling ilang o seling
e ni se me wile le kia lua ku se i vanga ngao se kupe ngapa ume skava ia pe ngapa ume se aku kupe se ia kia lua kula la ka kia lunga awar kidi ia ki fiwe sue poa ia o le mele nga ka o le laki ia e ui ho lai ma fakia ka ya ngarang kupi ia e paua wa e laki ia e pule na e pe kia lua fa fu ilo fiso leo ia pe kia lua mo e nga sereng ai o le winga la utala ni vai ngole au o le ua tanto ala langa o tu le li faula o le fea la o meia o le ai lo tanto o la fa le tino ia le tu mai o le li faula le tongi o la ia tanto on sa ia e fa ka la fonga la ka la ngai me yo tupe ai le mo fuor ku peri wa o le so ma le li faula nga o fangoka e ko kongi ia la ko la fonga ia le ngai o le mele o le ola aiafu e le o se mele le e manga ia fu be fa kasi fa luanga fa ai fa kolurong fa a makalonga nga pie ye la ngonga nga ka fa pe nga le fu wasa nga le fu wa kofu mai yo e sidi ka pe mangwele yo ma o e la ngona se si ule fa pe nai tono le to wa inga to tono le mafutanga nai te yai o to tonu o le ekalesia, to tonu o le tonu, le tau tu malo, o e kau funga se si uleo fa pena. Ia ka, si o le kakarongo ngā masefo, e pūle aska fungi le lao lona sa, ai au ngar kako karango i mea o tutupu leo langa nei. A tonu, e yeisete, ia e tanto te fuli tua atu ye, e si liasi mea mangumang, pe lua ka la pe korukana, a o laua tupe na alu ailo wafu. Pesa e ngā lue o na tau i atu lea o lau tau ti ngā e se tangata. Te o ke whaia. Pe whaakawa i lau pankeke pe o le alau mea ai e whaakawa. E makua ko a le li lomo. A o lau fia si iou solo lea i kupe ais. Ioi. A o lau fia si iou solo lea ai lengi au kupe. Ia e masalo ai manga ia i le vai ngā ia wha le tanganta i le vai ngā wha le tino ngai ok oi ai ok ufo pe wa whenga e moe le po o nganga e alu i o le kasino makupe le kani sia e ka aro ioi ia e leo se kala e whaiangi ai e o leo ke whau kuang fo le maka akia ku i o au o le alu ala u shap denga e shap ta yo e pe ia un iau kupe ai le sa kupe si ua mo li e ua ngi sa ono fo ma fa atali tali la ono fo ma fa atali male ona sai ile fie maua o se iu ngata musu e se me fa ai uputa uai ubale chalu ai lo fa ama wanunga awe ta faunga ole afi a o puatanga te fai mai o tamai chai vai e ona ole ale ai se me se itau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai pe tau i manu le telu nei upu na ole tami ma fa u se che patasi mai a oe lo wow le tau i vinga male chuli o manatu lava le pitau i ole ya oe lo wow male lalo langi awe ta faunga ole afi a o
tangata whai mai o tamai tai Hai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai Tangata whai mai o tamai tai Whai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai Haue ta whaongai ole a fia Tangata whai mai o tamai tai Whai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai Sifrung Valley daar Richard Parker, le vaingola woli da lua malafa bedoet wat te ai nele se fulu malelua. Ja, of ik hele druk me vai enga me finga mano longa ole onga tonu ole ding van yeso. Ja, bolan so lus fulu tonu de ole basino a perila lua hafe lua lima ja mano ole o sai mano ole tonu tai. Fina e usuana le lai le tai. Ja, po nana e alua na nei po le tau. Le iva te finga ele ma se su fa mano atiante. Ja, le wo fa mano atu. Ave ja o fina funga tamu le mori. O le vai ngana ile fie ja to e fa mano atu ja. O le o koe whaia kusa o ele fia ia te. Ia ngā wake ia wale wha mālo koe fui anke o e fui lele. Mālo le au sono, mālo le sila, mālo le wha ton. E le se mea whaingo fi. Se o te whaia tu. Po le alto i ngā ngāruinga tātou te ngā lulu ai. Ai wha maungi e ngā ngāruinga. Se o te whaia tu i te anu e whale makua mali e loro ke ui pēha le lava lo tongi. E ia le mea wha skue ai. E pe o kako whang susu fui ia ngai awa koile. Kiri vale enk. Ia po, kako ui e whengan wenga mo meo factory soi. Ia ngai mo kako maka hui e, safety, kamba ngai. Kia lua marau Afrika sengi ngei. Ia e anu marau Afrika sengi koking di maka e. E ala ngau whea, e o le ngan wenga ngau whengan wenga mo muaini. E kai o I Glen Innes. O se tasi o la o le afo, o le company e le Fletcher. Ia, o na o le teimina. E le ia wanoa le teimine I o le te o le tolu. Le vanu tolu anga I le ono I le fiafi. I lunga o tele I lopo e toi mantua. E alwe teimina o ngalua I nei ia le sunga fo ia Reverend Sunita Nua. Eoe, ia ma le sunga ia Lenny Ropanti ma mea. Ia ma le uso ia titi ula tuinga mala. O lunga te mantua le teimina no tau nuk mai. E le I ola le Radio Samoa, I le vale o le tulain toluanga I le ono I le fiafi. Usanga nka ar kolu, ia, ko tiko tiko wao cha. Ia ngai ko mumu wale ma e halu wale o I e whai au whea. Ia e le se me ma whai. Ngai, sa ar kala singa wale, kini mea manga wa de ma whai kaukata. Ia na alua I lea. O le alofo le eri. So sani le sunga I le whai whea, umal whale tua. Ia lena ma whai eilo, ona amatalia le tautua. I le masino novema le tausanga e lua awhi sfu. O inala, lena amatailo na ma whai na kawa le tolu I tūlalea. Mai le tolu a ngā I le ono I le fiafi. Ia o ngā kako mafukaila I le mai le lua I le tūlai unu. Lena sui le masino September. I le tausanga na se vai antunei. Lewa I le sfu lua ngā I le tūlai. Wha. Ia, e whankula o kala hoile. So I pei o le emo le matale alu asu.
Awa una pe o fa no ko le ki fo le ke le ka usanga ka ko mafuka. Ia o telefo ia nei te mama tina ma tu. Ia mai la to fo ili an tonta limas fu tausanga. Wa mia ele tu mai le yola. Amu ia oi. Amu ia tanto. O le tanto te maua pe le ona mana malosi. Ia ni sio ainga na momoi manu ai sang mala ya tia ele tai ona lila. Ia ia fu ni sio ainga na fenga yeima fa la velave ele nganta le malanga le mali le onti ia ni ngase tu nga. O lo a fia inisio la tu tau ainga. Ia fa mai se antu le ngaka le tua, ia mapai antu lona au fa malo lo, ia toi fa fu sia le malos. O ila tu, o lo o fenga ia. Ia ngase fo le tino le nei vai tang. Ai a faida o ngake fai mai pei o skoi inga o kere me kere misio i le pipi, e se singa i longa laua. Fitus fu mon tupu tau sanga i le fia no fol fali. E fia alua en taltala loa i nei maafinela i o le lanto kampani. Ia leifo i le to inga moli mau fa pea. E sa o kana fuile. E makua le pusi marang fela. E fiwa ka ko e kau fa kua ko ia. Ia la nga wa. Fa nga fuile ticket fuile le. Awa ngi ko fa mai si or ko inga le o fiko sumon kupu kausa. O ye malang cold card. Jalo fa to yo te mai ya. Ke meke. Ja, maar over gaan we gaan leren vissen en prankom. Te leilo in zo ja Wayne Laps. We gaan dus wat van Moripol. Je hebt ook even gaan we gaan de po. Waar ja, zeg maar zeg je maar voor elkaar veilig fiaf. Ja, ook over hier ook komen de van de valu de po. Ai ko kikia ngo for me de gaan we. Je kan hier niet weken. Kan dus hier ook even voor je met die vuur houden met kille om even voor de po. Ja, van die te vaak toe lolo. Fa wina Danielu male ainga le mam tomi dai papo toi UP36 i dai America o lima pale Leonardo Hazel ja fa tele mam tomai Marielle sina te vai fa sa ma ke o seri Marielle sina o le no mo tu al version te ni le nei sa no mai o no su maliva to sanga o lo soifu so le amu ia ma ko ai longa a kon ka ilus fu malkas ya fa taina ma fu tomi nai sini nika tu pai ioi ia fa taiteli o le ma tomi I manuka so le sile o le yo le ioi a wa makwa kel manga ile ma fale o poku fa ka sami sile no tu le anga I nai Flatbush le mesa kel le mo me pa bofi yo a fe o nai malanga mai I luma mai, o le lua fe se fu. Ia po le lua fe lua se fu. Fe o nentela lai nai Flatbush. O le tele o fale fau naina. Na o pa po via meza ye ia sola. Ia wa ye le taulanga fantauna ye nai Ormiston. Sole. Ma le kele o le aki nga e o me kau fale. I to tono le ni nai Flatbush. Pe fo I marurewa. Sang I pa toi. Al wantua I ngai ma ngele. Ia le tele o nisi o pitono. O le mea la watupu. Kusa wa, mo se hansia e koe mo se fale fo ile le tutasi I lunga se fanua. O le kele au fale le temine. A le tolu, ia fale lunga o kamai. Kamai, kere Europe a koskua kaika. Fo ngā fale lua, ia fo ngā fale koru. O le mea ngā lewe I tanto le riva I ta. E kusa koe kiki a kukulu a kore si fale kongo le si fale. A karkara ngoa fo I lunga le lau, a ia le runga mai le si a inga kou kalefa. O le mea nālia, ka kou whai kiki. E le ngā tuile nā, ua kau le se me paka I tantu tāwal. Bo I sile le tele o le mau, tama I whasi a aile o I le temine. Kusanga le kasi ar ka paka. E ke laki pe a luangi ka paka. Ia o le toa tele nā o tangata. Wa le unau matamata I telefonu vea son tene. O le ufai mai. Wa au sia tanto au kilani. Au kilani la vai. 2 miliona tangata le wai I temine. Alonga winga o isi pitono umoni sila. E 3 miliona le vai ina. Ia e feo lolo I la tau I lo I fefo Queenstown. Ia ma isi a ina e tula la tanto. Ia o au kilani la va la tau ia. Ia wa makwa. 2 miliona o vantu mo le to amale 2 miliona le fa o tangata. Le wa mau au kilani temini makama kai la ba soi fo fa ma seve fa tanga mo sama la ngai fe Melbourne Australia e tu ale tau fao ma le lanto au ka wai ako I le domestic
pa wale mea maua se au se kasi ai pule o ko isi maua se au se kasi fo lele ko si mela ka ko pa wala ma kwenga wale van kong fa mano no le fira ko le si nga fa nga ako nga ye nga jalwan tu le so ya to le prank pro Jason o lo va lu ma le fianga ya le au pepe ya malelan to company o le TL marketing fa before le digisa ma le talo fa vacha nai le falo sa mo i mangele Queenie Samuel Leo van Tanavan to Nea Woli before Yane to the fight. Well, I see you, Leo, my Lola Soifua. Margaret Silla, Junior Fuamua, before J.M. Panetta, Matanto, Malavalema Futomilani Vangola. Yeah, Carlos Yanka Mosa lunch. I fight for Olenga echoes before the lunch is singing. Taukwangama, Okao, Napea, Leke, Wade Massa. Quando coi masang i fod vens. Naita mama tida man tua ma futo milea so milea so. Tida ya fel funny. She tida ya Barry. Hi Barry. How many money you come from? And how many how you come from in Mangele? Vans bailante matomate. Ole olanga papa. Pangasio olanga e papa e tau fono lo e afu sio ufale o tau patu wale ila lo tino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea e maile atua Papala ile namu o alofi vai mafia o se e vai o telenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai. Mafainga isea onga ia pia wai ulava ile kolisi masani le maumanga sasa le tonga fai ole sapelu lava osia upeni masia upea tau ato le ie la sao iuta etusia ole lafo le ie la sao si io le lafo ile se senga e tau le fetaui ile fufusi o si o fuae aele ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi
se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la umalo me aunga e su e ai se ava la umalo me aunga e su e ai se ava. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawelawe whaafose I e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngatau tupe. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia sa moa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele neolo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta sila vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima. Lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Talofa lava. Pongo le tātou polokala me o lulu tau mo oe. E whai tau ina aile tu se la apostolo Peteru. Lua Peteru mta o petolo on whai upasfuru malvalu. Mai tala la apostolo. Ai atu tupu au tau le alofa tu noa ma le poto I lo tātou o lii o lo tātou whaola leo Jesu Keriso. Ia te ia le vi inga I ona ponei. Mai o le whaava vaulava. Amene. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tala lea tala la apostolo Peteru. O lo whaasafua mai iso se tangata ua whaola ina. Maua ia talia ina leali a vea maona whaola. Grow in grace. Ia tu tupu I le alofa tu noa o le atua. O le whaowinga ina le tangata eleni o le alofa whaale atua. Akape. Upu eleni o le akape. O lono winga, unconditional love. O le alofa e le fua ina, e le ini o na ia inga taua. Le ai. O le alofa e le fua inga I lo ulangu, I la ngana, I lo watamai, I lo tangata anu. E le fua inga I lo malosi, e le fua inga po fianga e whanga wai, a o ilo kupuanga. Le o le na atura le o le atua. O lo na alofa, e le mani finifi, e le uma, e le vai, e le whaionga mawai. Le ala e whai mai la apostolo, ia kako kukupu wai. Inga ia mawhai, o na iloa e le larolangi, e mongia o tātou o na so. O amai oe. Lare ko inga alofanga e ola I kongo loroko. O le alofa whakamaa, o lo kamaa polo ki ngā, po le alofa whare uo.
le ai e ri kei me umai a ia tupu le alofa fa le tua le i te tonu o lau tangata e mawhai ai o na rua o la whakasi whai ngā luanga whakasi ngā lulu e whakasi ma lesi tangata kusa peke le fia ai o na rua whai Yesu Lord bless your heart.
Malina Joe Tolo to Tama Mavania Tolo le Vangola Oli or Tele Lalofa in Tolongan Tway Elu Itamo Emma Mutanto Umalia Oli Fountain to Le Fifa Pasta Rolani Lafaele Leontain Ledifo Ia Vangola Oli Molle Polka Lambemanto of him Mo Itantum. Yo, Elofa Pitomanu Yantas. Ede, o me tupuilanoni. Ya, tofu na tantu mang funga ya. Awalo tantu wala fa lenga. Wa umako kingongi. Ya ole, fa ga ni mai ah. Le fa msidonga to tasi le fa msidonga to tele. Talai ve fanua. Ya tali to line tasi fa na Jerome Gray. Yo, ole mafu anga. Awe ke fikanga vola onga kongu marfai. Le mafuanga le nei nei lo. Le tango le tatau I samo O le malanga te ile to alua na feo si mai fiti le salolo Na la au mai ai o le atu au Na sia la pese tutu mau E fai mai e tatao fa fine ai le tatao o tane Tatai o tane, ina wa se sesi ala pese, tonu uingata yo fale alu po avai aloa ole fai sua ua tele. No toto fuai le o fa fine, wa ua sui ai si ala pese, e fai mai e tata o tane ai le tata o fa fine. Sila isi tama ua taatia O le tufunga lea ua amatalia E talo fa ua tangia uewe Ua oti oti solo I le au tapunu tele Sole sole ae loto tele I le ta aroma fa atamatane E uila vaina tinga tele Ae muli muli ane ua e fefete Pacifica, e sili Samoa le tautaua O le songa imiti wa sa vali vali mai Ua fepula fi mai o na whaila O aso wha fo wha muli ali au Wha atua lua selu wha alau whau O le singano wha apea wha au mutau Ua ova I le masa au In this update, Te Pāti Māori is calling Parliament's Privileges Committee mana diminishing. Debbie Ngariwa Peka, Raweri Waititi and Hana Rafiti Maipi Clark submitted in writing to the committee today. That was in place of attending for questioning over doing a haka during a vote on the now-defunct Treaty Principles Bill. Privileges Committee Chair Judith Collins says members have chosen in the past to make written submissions. We've considered the matter and we will be meeting again in the first sitting block to consider further and, if possible, to make a determination at that stage. The Regulation Minister says he'll simplify early childhood centre regulations by changing outdated requirements. A Ministry of Regulation review last year recommended scrapping about a fifth of the rules. David Seymour says one requirement is having a constant 18-degree indoor temperature. He says regulators can be extremely strict on that or not care. Now, obviously, temperature is important to small children, but we know that children have existed for thousands of years and they can take a degree or two either side. A manhunt is continuing for at least 2 people wanted over Saturday's fatal assault of an American PhD student in Auckland. 33-year-old Kyle Worrell was attacked at a bus stop on St John's Road in Meadowbank. His former US professors have described him as soft-spoken, polite and enthusiastic. Detective Inspector Glenn Baldwin says they're still looking for the offenders and trying to work out a motive. He did nothing wrong. He was sitting at a bus stop and it's a senseless attack
and we're determined to hold those people to account. New Zealand's Cardinal says he's not keen to replace Pope Francis as he heads to Rome. Cardinal John Dew will represent New Zealand at the Pope's funeral on Saturday. He'll then join the conclave of cardinals in the Sistine Chapel for the arcane process of electing a new pontiff. Dew has names in mind for his successor but can't share who he'll vote for. That's news. In sport, the Chiefs are hoping their on-field success will result in stronger crowds at the business end of the season. Super Rugby spectator numbers are up by an average 21%. But Chiefs CEO Simon Graffis says the table toppers' crowds are actually down, with difficult time slots on Friday nights and poor weather keeping fans away. Former Warrior Marcelo Montoya has revealed his delight at being released from his contract to rejoin the Canterbury Bulldogs. The Sydney teams won their first 6 matches of the season to lead the NRL. Montoya says he feels right at home. It's pretty cool. I mean, for myself coming back and seeing the fans gather around us, it's been awesome. When I was here last time, it was tough times. I think now it's awesome to see the fans and see us play some good footy and appreciate that. Malo, soy Fua. Ol si Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se Kia Radio Samoa.
Tali
whenga sui whiwhi loi o le rivaenga o le aoli le toi fo ianto o le totele o le malu le anturu I ngā ruenga tiutu ma whaiva lo filima. I le rifo ia solulu I New Zealand, solulu I New Zealand. Talabantu ia tua sao o male ai ngai dai Brisbane Australia le kantoi lea. O le whenga luenga dai ta funa I tutuila. Ta ia manino ma skula ki ia penni. Male whenga luenga. Whamalo dama ia tole foa mano. Moe lo tofou, ma lo le soifua siliana. Mtaile mako tomi le divai o lawo. Fa o wina tanto musika. Ya e fenga ye ma no long oi mangaru. Amo ya e na ke moe de mo kingi de la so le ngia o.
So, ma no ali le fa fia ma no le sa wale o le se le no mea o lau sa ai le nei ya woli peanga e kuma ya i lunga mai longo fo o le va siva i ki le manga ki le ko me poia ki fu ki le me ko kana ya kai fa fia tu van sia le sunga ya DJ JR ina o lusu mal tonu biru to tai nei le tu lai tasi fa fong le tu tala i vai fa no ma tala i talonga ilenga na Britania le ya only tale tu lai lua sa de le fionga ya lulu ile Aisha Hooch ya wa foi tanto telephone ele ngana sa mo tala Junai Adelaide Australia ma to me ele sunga ya pa o Filippo Pinati Williams le de vai ngola o li fa me ole ma kwa se ele ya na ngalwen masalo ola na mata for you ile ole pule lua o Facebook ina Adelaide ya ma no le solo ya ma no foi le tawa tai tu te magal wenga le ya uli a le tai ma to mai ele tu fa wa le radio sambo polo kala mela wa le mafunga mua ya le tanto te ma futai se yo le July 5 le fia na nei ya ono le na tanto polo kala me mo me tala foi e te fa lo tu foi le pika ke la vea ko ya ma kai ngi tala yen tanto tala noi ye si sui le kiki ska ko kala o le fa me le tala e lua se fulu male tolu miliona tala e te ono manu malo ai pe a fa pe alea e fa alu sau seleni i le pao pole le po anane lua se fulu male tolu miliona tala e te ono manu malo ai lua se fulu tolu tesi male tolu miliona tala la se kako vai nga e fa nga ia le tino i tupe tele ya wai elise singo fungo fua fa mai o elima miliona ra kongola o kuskup e ka fia peia o ai manu malo i se tanto o le ala me fa buombo o le vai ngolo wola e ave ia ila fa buombo ia le da alwo ma fa le fola ma fa ia wi ai vai ele ma venga ka ko malo pe ale iska ko kupe ave con foi le fa ka wel pe ai le fa pe foi le fa ka we ele iska ai kai fo o pe ale va ko sa me o ele me valere ngol me yo vengi me le fa ka we iska ka malo ele nga ia ai kai fo ele me ko nga ka o lo poco ha e ko fa va si o le wa ko kiki afar ka sa yo me descana foi con ia me le vai ia pe la foi ia tu pe le vai i se ma foi anga tata o le mele ia ele fa pinga o ka ika pinga o ka ko o le foi ka va ia le lo pe lua ngi si lu fur ko lu ko ma wai le ku pe le ma wai le so ia pe fa ko winga foi nga mau au tato ia a fa ia nga fa kia ia why not va ile ka wo fale ia ma me ai ka miki fa mo
te whaalongo tinga Malu e puno ai E taui ai taua A ole whamaoni E sili o na taua Sufungwali na fiu semole tu funga ele te mai. Ida wau tuni lin July tasi le ya woli lan sululu. Na Jonathan 29 New Plymouth Mastery Fiso. Ma so fa tasi ma Maureen tu fele. Awani avealo pole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona fa tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fisosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, i le olu alua, o walu whawha, 5 tolu tolu. Olu alua, o walu whawha, 5 tolu tolu. Mo se fisosoani mo sau tafaonga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi 5 i watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia la vai whawheloa il tatu tunu o mai tatu por kalame masani o le a retole o la ma lol soi fua mnuia. O le Mateo sfulfa a le fai unga o le fai upes fruiva e whapea o na tango le o Yesu i a retole 5 mai a e lua ua tepa e le langi ma ua whawhitai. A le upula mo o le asu le nei whapea tepa i lunga aua le tepa i lalo. O le whesiri mo o e o fea o tele i ai lau tepa. O e kepa i lunga, pe ngā rau kepa i fua i lalo. You know, wale, o whatu sei na una mai o whai tau le tala lea le ina ua whai a Yesu le wawenga i a reto e 5 mai e lua. Na amata i le tepa i lunga, e le kepa i lalo. E tele taimi, tātou te tepa i fua i lalo.
o lo kako ke paifo I lalo wa fatu saina o lo te paifo lea ia te o lava le meka o le human effort le humanism no winga o le tali o fa'afikauli always lava e ke fia ngai lo fa'afitauli o le memo mua ke o so ia o lo ke paifo ia o ai o le autula ke pai awa a te pai no winga wa te pai le tua ilana sosoani pe a o fa'afitauli ia te e ke mau le mele le tala sa faitawina nei ina ua umona la unga Yesu le bango le vao onga fa yakule Yesu le ona so sole ole ka unga ko ave me ai fanga tangata wa mai so fa ya Yesu ole me to fu le melenge ku ka ngakai oe fa tangi me ai le ai fa ku Yesu le ai ta mo fi o ko e avingi me ai tangata ai fa mai le tasio le so ele ingi me ai nga ole nga oi e lua ma arito lima so wo me wo le kepa ele tu me wo mau ai wo kepa ifo ile mea wala tu mau ia kamalo Yesu fa mai ia mai te lo la le se ngo Yesu ma le so na ke paifo i mea wala ko mau a Yesu fa mai na te pai awa fa mai tala inga ua mai ia Yesu ia a reto lima mai e lua o nga tango le o Yesu fa mai ua te pai i lon tama ma fa fitai ile tua i mea ia ala le menkup o nga tupu le o le va venga awa ngai loa Yesu le me ke pai so le songa foi la le mo o le aso le nei o fea na e te tepa iai I le tele o taimi o e kepa I lalo ke lo le winga le upu kepa I lalo pea o aku fa e o kulo fa fika o e kepa lo I lalo o le winga o le kepa I lalo always lava o e kepa I foi seisi le feso soang kepa ku lo kama kepa ku fai fe au kepa ku lo ko luha kepa ku la fa ngau kepa ke pa e lau ke pa I foi lau ke fomi ke lo la tele ka ngaka ai vai tangata Yesu ngai so se me ke vai ka ngasa mo pe ke la culpa se la mo funga ka lawal ele me se fa pe lunga pe na fa pe uma e ala fa pe lo ke pa if ma ke fomi ya yo le tele tangata Yesu ngai ma le ke pa ifo al ke fomi o se a tangata ke pa e le tua so le upula mo oe le asu ngai ai so fa fitauli se me fe ngai ma oe fa tai nga oe ke paifo ka ngaka ai te pae ile tua so le upu mo oe le aso ngai a fai o le lua ngali fa le kongu a oe ke paifo ke pa solo po le ase fo ai ke lo me fo ai le lua ngali ke pae ile tua fe so soani ile lua mafutanga a fai o lau fa nau a fai o lau ngaluenga fa le kongu a oe ke paifo ke pae o lunga e fai le tua le vavenga pe a e fa masangi ke pae fa pe ona faia e Yesu le tua mo le nei aso ai se tasio Yesu fa fitauli a o ina I lau upu ia I loa le me te pa ai a ua le te paifo te pae ia te oe fa fita Yesu amen.
te pa e ilunga mai le tolu ave fe au taulunga tuai le polakalame o le a rito o le ola mo i tanto mo le rivaingo le ngoli oi so le mea le watupu fa mai le rivai tau o ilunga o lau e tau sa sami ai ainga o a makua le sao se kala asis a wai fi wana ko inga pole lo makua karango aku ala e falir kerfong yo Era veve maka kokan kama kukuari. Yoi, ola e fiwa kau karangoa ku foi lele ala e farir ke fong. Yoi. Dice ka ko fa ukala ele mawa mai so ko fi mali. Ele mawa mai ai. Yesu swinga mali. Na le alwa ilunga lo toto mawa lunga malo suka ele menga o ke fong. A ola e mawa le so swan. Ilunga, pa mai ke pa e ilunga. Ai le o le faria nga ila ro. E o i me tumu ai. Sole, ua makuale kalangoa le sikangaka i le sikangaka. Ia o i whaalave lave mantu ia. Lave veo ta vale a fia soifua o tangata. Ua makuale fia alu se feso swani. A ua fia mua i le mele ka o le live. Ia, tautua na ma tatou. Aua tātou te whaata i tai fua i mea isi tangata. Halua o i lo to fua te eifu. E ke alu e ke wheso soani, ai tau tau fio fiana ka ko whai live, wa anga maua i sau selengi, o whai ako ko anga e whai. Ai pangālea, i le ai mase ka ko mea o ngai mauai. Lai ta tia le mata upu, ia e te tawai. Ai mise le mata tau lau e velori, Peo na ia so ka mai ana nai ma nai a wara ki le ke paso o ila lo e ke wa ko sila ku iloma ia e ko ai lo ma se silori pa ka fa le leila lori ia pa ka fa le leila taxi pa ka fa le ka vale ko inga ma le ro ma kuanga ki sikai dia kuai ia nga fa lo la ia lo fia e ke fiu fa e le ka kinga umal langi ngi lo fia ngai fia fa Ja, ai, fa te into le sungal fifi a ese lo fia i le fa manatu. Ale sungal fifi a ya pasta la fa el kompa o le Assembly of God mai le fi angolano le moteli sala fa. Ia, fia u mai la ka ko. Ere ma si soka ko le la vea. Wow. Wan to le fa. Au ka ngona ese mara ke le fungi ka kia. Se ivanga nga wo i se mea ka, wo ma se mea ngai fia siaki le te mile o le fia. Ko ka ngole i. Tole, ai ka ke wa ai malokaro. Inisi o tātou. Soli, o iei kanga ka ua peo le lako a kuare mea lea o re kerefongi. Yo, le ngei mea o re kerefongi. Nga o le ave ese a pele i lopo o wheko uai moi. Ai vai le varunga o re kingo. E pe ia mangeso le mawhauwhau. Kusa o reise mea e whai kakala ai. Whawhanga ai lona o langa whaita tala.
Whawhanga I lona loto maa. Whawhanga atu ai. Ia maleki a polo ko kongore maa whauwhau. E tawala mai le mea o le telefon. Yo. Ai, aka ko whaia le mea fo ile leo lo sa whawha I lalo karakalango e a mai leo waso. Ioi. E keringi whaafika audio raki yaso. Wangi ko mea sa whai. Ai pangalea. E yei nisi o tangata mātutua. O le he kau solo mua ia la ko. Ia le mea leo le whaonga o ke le fongi I le kaimi refi kau. O le awha whelan tantou pisa atu I tamaiti. A vese kou ke le fongi, ka pe. A ngai kau solo mua ia kako. Awa ko ke whaia kanar ko inga lenga whelunga kari. Ko kanar ko inga rongari. Toli, whai le mea leo ko whakwai. Au ai ke whaia me ia o ke whaia ke lema whaia. Ta alofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu. A wale suia le ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. E vevela le mea ne ka ke o yei pe anga ko le fio le mea yei le poku e maruru. O risi le o tanto fa silanga le utolu mai le official Radio Samoa. Le dei fo I vaengo le woli a walava. Ja, le fo I le ngole be. Ja, mo lo si le fi. Ja, wale alwe fo si uso ya na dai ma dai fo le falsa. Ai fa vetai o le wa fi lo na loto. Ya malona nganga I le tau alanga alana auna I le aso, ma le aso le vaiaso. O le tanto fa silsilanga mo mua le tau mai e pila vo masri ai. E le tanto tusi o le songa fa pe foi, ma le tusi o le vau filifili. Aure ngalo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma lo minga o le vau filifili. E maua iei fa penga o Samoa I sisifu tutuila babadua. O nisi utala tu o Samoa o alanga upu. O le matafa i o le matai le whainga o whaala walawe pe o whai poiponga. Ma liu o le o siusinga o ainga. Wesila whainga o Paulo. O si I whaaloalo whaalangingo I ka le sia. Ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le office o le Radio Samoa. I le tolu pā tolu wono Hobel Avenue Marukau e maua tuai Saulo Minga. Morisi whaamtalanga wala wane le lua ono lua tasi lima I watolu. Lua ono lua tasi lima I watolu pētua iane I le pengata whailangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaing mai eisa o ka kiliwa sao tulawa I le taupi tono upo le tau wa tunu foi. Orisia tātou whaasilanga tāua mō le whioanga o wau tupua I whalea lupo. O lea ua la ngā I le whausia o se malumalu fōu le ka le sia whaapotopotonga Kirisiano Samoa e whakasa I wau tupua I whalea lupo. O na ua teleele a whianga o le malumalu o lo iai nei, ona o le puipuinga o le saunga le mū. E whaasisila antua I le awa ma le whaaloalo I le paia ma le malu I alo ma tama whana uma a wau tupua I whalea lupo. O le ato e whaia le tātou whono I le aso lusfu limo a perila I le se fululua I le awoli o le aso malo lole o le Anzac Day I le aso whareile nei. O le a whaia le I le do whanga masani o le lusa fulu West Hall Street I West Coast I Glen Eden. E le whaantanuina le matapia le bānei I sofi ngalo whainu le lei. Ai o le aso su e ailo wha malama ma e tipatau la I whalea lupo ai e te le I tō ai taunu mai I ni usila nei. Laupu masani le tro e le leile to e se anu poto poto tala au mai la fonga I le aso wa to faina I le alofo le tua fa tailo seinia e le nifa silsilanga e le fa tama ya pasta la mostele pu mai o le tei fono ya se montafa o tine e morisi fa mtalanga fa mole fa so ta ile failo tusi ya lila faitotoa ile olu tasi olu ono iva lua ono lua ono Olu atasi, olu ono, iwa lua ono, whaafitai. Alisia tātou whaasilasilanga, o le whaasilasilanga mo alama tama whanau. Ale whianga o whangawhau, e ni usila, nei. A vea ia le ria vroe wala awa toile pa ia o tama whanau o whangawhau,
o loa ala mapapa au iau te aroa I ni usila nei. Whawhiangainga ma le paia o le kalesia la mosa, o a mo mia sa tātou so soani I le toi fausia o le manu o le tua, o lea e wala awa tuai lo tātou fono, I lea so tolu o me, I le tulai whai, le whiawhio la stonai, o le vai so fau. O le wala awa to fo I lea e a whiwhia mai tātou mafuta I lea whiawhi, tai o te yeilo tau soifua ma so mātua tātou te whesila whaiai. O le tuantusi o le tasi o Great South Roadie o Tahuhu, tasi o Great South Roadie o Tahuhu, e morisi whaamtalanga whaamsau taifo I a tātou numera nei, o le olua tasi o valuono, lua tolu lima lua, o lua tasi o valuono, lua tolu lima lua, po le olua fitu, ono fitu o, iwa tasi, o lua fitu ono iwa fitu o, iwa tasi, whaamtaio lo senia, e a le tātou whaalinga le da, e le laulaua fono le fianga o whanga whau I ni usila nei. O le silsilanga mo le ainga sa lua whau, ma tau te whaatulo wantu iau ma malu mau pa ia whaalupeina sa moa, mai le amatanga o le ngātaanga tulou na lava. Ai whaasin tonu le rei whaasalalunga I ala matama whanau, ai maise paulo mangafa, e manu aisi o mantu ainga I lua whau I le pitanuu o tā fito I mangiangi. O le ale whaatonu wina le tātou whaamoi moe I le whaeunga o le rei masina, ona o whaalawalawe le maalfia, ai o le whaatonu wina lava, I le aso tolu se folu ma le tasi o me, lua wherualima, le tātou whaamoi moe, e pei ona whaai unga fonoina. E whaiale le monto le taitoi fono I le se fulu whampe salo place I o Tara I le awatele male whaano alo lo sinia e le taitoi fono male lau. Se antu leisi an tātou wha silsilanga tāua mo le ainga sa vai na ea. E le awa male whaano alo e wha silsila antua I suli o le ainga sa vai na ea. Ainga whealo whani pese whea mānaia le lua. Mo suli umalo o au maui so se tafa o au tearo nei. O le awhia le tātou whilo inga I le asto na ia so lusful maleono a Perila, lono inga le whai le riva yaso I le Mount Albert Senior Citizens Hall. Tuantusi o le tolu B, Wairere Avenue, Mount Albert I Aukilani. E whaia le tulai tolu I le awoli. E le leilo au I mai, tātou mafuta, ia te sila fiai a tātou fuafuanga o lo o whaanga solo. Whaamoi le lofo le tua, tātou te whailo ai ai I le nāso a tōwhaina. Whaamtailo senia e le whailau tusi, mo le ainga sa vai na ea. Alisia tātou whaalinga mō le mafutanga alo matamba whanau le ulua I la o le tala le lei, me to tisi I sa longa I sa le lolonga. E whamara tuantu la tātou whontanga I le asfrele dei asalus fulima o a Perila, I le tulai se fulutasi I le tai au, e whaiale I le no whanga masani o le lua tolu Franklin Road I o Tara, e whamara tuantu fo I le tātou la fonga mō le dei masina. Morisi o le tātou nu whanto a maua o le reifa silsilanga, mole suantu e le lei ia lo tātou whaasoma tantala noa ia a wafu o fuanga ua tātia. Morisi whaamtalanga whaasau te iane a tātou telefoni dei, Reverend Sione Tautua I le olua lua, tasi fitu lima whālua lua. Olua lua, tasi fitu lima whālua lua, po o moango tia lua monuvai aso, e le olua tasi, olua fitu, o valu whāono fitu. O lua tasi, o lua fitu, o valu whao no fitu, whaamtai, ia tātou whilo e le lofa malanga le lei, o lo tātou wali. Alexia tātou whaalinga tāua, maile manurewa, Pan-Pacific Strategy. If you feel te whono I a penina I whapō ma le komiti whaafoia le manurewa Pan-Pacific Strategy. E whailo antu le whilo inga ma le mamalu o le anturo I le aso tolu se fulu a Perila I le afo le ono I le fiafi a ngā I le afo le valu I le pō. E whaia le whilo inga I le tamariki
Te Tamariki Glendon Community Centre and Library. E le tuan tusi o le se fulu fitu Palmers Road I Manurewa. O le ring whiloa inga e talanoa I nai ni mata utaua. A wale anga I luma o le pitonu o Manurewa. Malona lumana I Manuia. E maua le wha malo stino. A wane ngalo le whiloa inga o le Manurewa Pan-Pacific Strategy. E whaia lea pe a whaia te alala I Manurewa. Tanto whiloa iai lea lofa le tuawa taialo sinia. E le teitai fono ma le komiti whaafoe o le Manurewa Pan-Pacific Strategy. Wale tanto whaalinga mulimuli mo le fio anga o a vau. Wha a silsilanga mo alo ma whanau o le nu o a vau. I lea tele ma le wha alo e toi wha maranto antuai o le aso whawele nei le tanto nu o a vau. I New Zealand nei tanto te wha mau popo ai le hall le kalisia me totisi. Lima wha Trevor Hoskin Drive. I le iwa I le taiao. Iwa I le taiao o le Australia aso nei. Ya ole tanto mau popo ai o le wha maranto na. Ya olo seinia e Reverend ngā tai Masau. Reverend Tawa Lavea. Wha before I Reverend Samuelu a Mosalene. O di sinau tanto wha silsilanga leo tonu mai le rivango le awoli le tautoma leo danga nei a le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. E nau se mali antu le tanto taimi toe 5 minuta tale o le tulai lua ta foi le tulai lua. Lau da tulai tala I vei whanua. Ya wala vale longo pui ali o lo tompa ia malo o toma malu o mai ele de yan solulu. Wa kai fiki do kokongi. A ea.
Talo fatu o se whaupoponga le nei o tātou talafou, mai lau Radio Samoa. Ua ato nei le 5 masina talo na sainia ma amata loa ia se kone karate, e o ato le miliona tālani usila le tau whai. O le whawaina leo o se pōkalame mo le whai o tuipuipuia whanawiti, a i whamaumaunga mai ripoti o le nei fuafuanga, o lo tā ua ele maua lalo le numero o whanau ua whai a tuipuipui, mai i le nei pōkalame. Ua whaamawina e leo ato se lau o le numero o whanau ua whai atu i pui. O nei whaamaumaunga na maua mai i se reporti na liki mai tua i le vaengo au whaasala lau le leiti o whaavā māloa New Zealand le RNZ. Ma e tā uai e na o le toa 5 lava whanau ua whai atu i pui. Talo na amata mai le nei pōkalame se yo o mai la susuma le fito le masina o mati le masina nse imbai atu nei. Manatu le au suesue ua maua lalo tele le nei numera. A o le tasi o sini au tu o le whaavai nai o le nei fuafuanga. Ina i fisosoani atu lea i whanauiti e leo mawhai o na maua o lātou pōkalame tau le soifua mālo ina po le primary care. Pe tai tā ua li poti mai le toa tele o whanau o lo o li poti ama whaamawina le nei pōkalame miliona tā la. O lo o ngāwhatia le vaai o se fōmai. E na o le toa tasi lavu le tamaititi e lo o iai se fōmai po se GP. Ai ui i le fesilingi ai o le mawalalo le nei numera, ua whaalia le ofisa sili o le pūlenga o le whanau a Fina Plunkett, o lo o iai lavalo na whaatua tuanga i le pōkalame le nei, ma o lo o alu i luma, le whaatau tainga ma le whaatinonga, talo o na sainia le kon karate, ma le au nanga le soifua mālolo ina le atunu, le National Public Health Service. Ma e langona le tamaita i a Fiona Kingsford, o lo whaasolo peo no lato ngā lulue vāvalua, ma le au nanga. Ina ia mausali a wala mata iala ili whaatau tai ai o ngā luenga mol tui pui, ma i lona i loa. O le a vave ma whaatu pula i le numero whanau o le a whai tui pui i se taimi e le oto e mamao. Ta luona whaavai mai le nei fuafuanga o le ua 5 i tū po a ai, ua whaatino ai le pōkalame e peo na i ai le a ai o whangarei, kai kohe, taumaranui, ma le lua o la lai Hamilton. Ai wali potia, o le isi 5 o loo whaamoemoe whaiele a ai o whanganui, Paeroa, Taihape, Te Awamutu, whaapea ma Masterton. O le naunau ta inga tele le mālo li whaavai nai o le nei pōkalame, ina i o oatu le tausanga lua o tolu se fulu. Ua au sia le maea o na whaia uma o tuipuipui o le oatu le iwa 5% o whanau ta i lua tausanga le mātutua.
Ma le whaanaunanga, i o atu le masino Union le tausanga nei lua o lua lima, ua au sia le valusul wha pasene o le nāwhai no mera o whanau ua whai atu i pui pui. I le malanga tuai o le tae o le atunu o Christopher Luxon i Peritania, o le ua whaamaunia mai le whaalawi loa whaalawi tele ai le malo o Peritania. O se whainga paanga ma le malo a New Zealand, e ala i le sainia ai se Konikarate, whaamauina e o antu le $30 miliona euro, pe tusa lea ma le $60 tesi ma le $4 miliona tala New Zealand, mo le fausiaina ma le whaatino ai ese company New Zealand o New Jones, a o whaatino ai tala noanga, inisi o pokalame fisosoani mo fita tau a Ukraine. Whailo i le nei vaenga tā ua whapena o na whaopopo ai le numero fita New Zealand, o le afisosoani atu le ngaluenga so whaatasi ma Peritania wa tā ua le Interflex, e ngā lulue whaamausa li pokalame i le malamlama anga, ma le whaaupenga ino fita Ukraine, o lo ito tonu i Peritania i le taimi nei. Le ipotia le leitio whaavā malo New Zealand le langolango ina malo sia i le taitai o le malo Peritania o le nei whainga paanga. Mana ia whaape ai o le nei Konikarate o sainia ma o whaamaunia e langolango atu lea i le malo o Ukraine. I le ngalulue whaatasi ai o malo e lua e fisosoani atu le malo Ukraine o whaamauina leo o atu le 5 afe fita Ukraine o lo ito tono le atu nu o Peritania mo nei ngalue ngampo kalami whaalea o onga i le whaalawai teleina o lo lato malamalama. Inisio tala ua vava o le tele o sui o le palemene a o sui o le vahenga whaopufai o le te pati Maori i le lea mana iyo o so lato leo i le komiti e iloiloina tu maanga tau aloa a whai pule i tono le palemene. Mana tu le vaenga whaapufai e whaaitu au ma e le tonu ngā ioinga ma le whaatautai ngai komiti o lo lato pitola au. O no le tu o le mawhai leo na whai whaatasi o lo lato i loilonga e peo na whaatalusanga ina. O le tasio i tu o le tapu ma le mawhai leo o na tu ina atu i le komiti o ni manatu tustusia a lo lato loia ai meso i lato e langolango ina lo lato vaenga whaapufai. Ma le sa valia ai o awala e whaailoa ai inisi o lato sui aso matai me tala whea ngai e whaatautai ai nei i loilonga. Ma o le ala lea o te e nai e lato to tolu o lo molia nei i winga le tau o lo el palemene ngai o inga uma ma le aso e whai ai a lato i loilonga. Mo le sila fiole nei mata opunalia e mai i le whaalavlaveina e sui e to tolo le te pati Maori o tawalu manga o le lua i whai taunga o le tūlafono tau whaofi le Principal Treaty e pe ono lato whaatino ai se haka i to tono le maota fono. Ta ua o le iloilonga wa amata whaatino nei o le suesue ina pe whamaonia o ngai o inga whaalia ma whaatino e nei sui whai pule e le tawaloa ma e le tautamali. A ile whaangaso longa o nei vaenga tāua le palemene e le o talia e whai pule te pati Maori vaenga uma nei. E pei ona le awai ai i taimi maaso na whaatulanga e whaatino ai loilonga i se taimi wa sola. Whamaunia i reporti o le aso lulu o le nei vai aso ua fuafua e toe whaatau nuu ai whaatau tainga o le loilonga pei tai. Wa tali sui o le vaenga whaapufaya Maoli e le awai lava. Ai o le a whaatino lava so lato i loilonga i le aso fitu o le masino me. Ai tala i talonga wa amata nei tā penanga ma sauni uninga i le silia ma le toa afe o se au alo waa mo le sua ngā siampini o alo ngā waa u whaingo ino le Aotearoa waka ama champs. Le tau sa ili ai so lato a wanoa mo le sua ngā siampini le laulangi e whaia le i Brazil i se taimi o le nei tau sanga. Ili poti o le nei whaangata mai le tai o le ao mai whaatasi ai le silia ma le afe ma le toa 5 tangata alo waa mai kalapa 5 iwo le atunuu. Ma le a whaatautai lea i o ngā sami porirua. Whaalia le whaululunga le waka ama New Zealand ya Lara Collins e ese lava i tu e whaatino ai le nei whaangata mai le tai i tau sanga taitasi. O le manatu, ina ia maua e le au alo waa le avanoa e alo ai i o ngā sami o le atunuu. E ese vaenga le taamile sango le nei taalonga e peona i aile o atu le 8 kilomita, se 10 kilomita, ma le 2 kilomita le mamao o le fua whaatatia o le a whaatino ai le alonga waa. E a mata whaatautea le neisu e ngā siampini la so tofi 2 o Aperila, a ngā ila so sa, a so 2 o Aperila i Porirua, Wellingtone. Ma o tātou telefona mai lau Radio Samoa, 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Asia mani ma Peretania lo mae sa ilimalo o Samoa ia sa oloto tamasese ua malingi loto nai tina o le mau ua aula uina ilau le tau loto te tele ele ai o se fefe e au solo le pongi sa i le vao e sa ili o tama e momoli nai alato tau mafatanga Waki alangona pesi o iguleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Tatu mga masani Samoa Lauangan ua taule loa Lawaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenei ale alofa ele mafai ele mafai ele mafai Lawaki alangona pesi o iuleo ele pule palangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Lawaki langona pesi o iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Sufagomani Reverend Fa'ala Vitele Falefantu Nari Mo Tanto Moladivango La Wolila Waki o lo langona pea lo si leo e da was fuluma la family ute o te nei tu la e lua i le ia wa le solulua solus fuluma tolu o le masino a Perila Vatala Fatina Brisbane Australia o lo ma joba ye le fionga ya fa basanga te o fa muy pa fo liko ma le fa tu fo ia a kinese ma nei fa na fo ma lo le malang manuia ya ma lo fo ia le fai ai nga le mo le wina i le diva tau le tele o whainga matai. Ia, ele ngā tai leo whainga wha lau lawe lo o PCA le tātou watudo.
Ya ole fu ma we tala ya ila to ye malanga mai Samoa sole. Fa mai makwa le mano no ale fio ia tan to le vala vale au kilan. Ma Samoa ile dei vai tau ole tusanga ya io no le ta o man tu le seta. Ile fa ngole vai so de se vai today. Ele ngan tui lea, o lea fo i wa sound ia tu mola sound ti na, ile maa sina fo. Ia, o le vei timi fo le ni ia mantaina tape de pena pe a fai. Ia, o lea maa sanina malanga le toi ina ma le lo matua i Samoa le vei tau o le tau manu lui ne New Zealand ma Australia. Ia, ta fai, pa wala me ta ua, vala au i o le afo. Le working income, ta u iai, o ma ua le malanga i Samoa mo le ono maa sina pe ila lui fo, ia faa wau pea o na fai mai o mātutongi le mā pensione i tu tonu o le nāteng. I ngangi ke wa waku Samoa, ia wa e alulu i Samoa, o longo winga, e faa kau lau card fo i lele lau credit, e te vili mai ai ofisai, ia o kongo fie ia pea e vili mai fo i lele lau kere fongi Samoa inga, ia mai maa wea pea nga mawhainga e bala au mai fo i lele le messenger, nga i kampania po au nanga i al mano ina ia soala upule se mata upolo e filangalo ia e pangare e le ainga le vidi mai ya noi o le stula ia fe ola ia mari sol fa na Samoa fa nga pe email e wa ai longa i si sudan to le telefoni fe avia ile nei vai tam mi ma o tu i ti ai fa nga ina mo meu o landline telefoni fa le fo i ma san e ona tanto fa nga ina e o ki ele si vaenga le fai ala ko kirfong pe a fai lua telefoni fo i le fale no so kirfong i le pokor ko inga malo ma ko markasi fo le ko i ru mukuka ya wai so se ainga e ele au vaenga le e ve mala au fai kakala kama fo i o la ki kala ngoa o i la wo la wo piki fo i runga le si la inga la yo ia nga popongi na ia leo le mea fui lele la longa koe le pao. Ai makua i whaine leile wha nongolongonga. Kua yusi leile wha fonga. Ia ma whai ka kala i lau karonga lai whai. Nga uma o loa ka umoe. Ia e ale rei waitau. Se lu wahan warka malo makua i maranga i kere fong. Wo ai kongo lea fong. Wo ai lo walu ke wha maa lua e alua ma whai i marau kere fong. Sorry. Ki o fori ya ki o heri malo le ma lili le nga kere fo au ki o fo kai kai lo le la va fe ave i lo kere fo e na nga fe ku la uka wa o inga ya sola wa le nga ringa fa lu kere fo i kongo fandi ko se fa mai le nga ka ko molpo e ka kangi kere fo ba ma o kere lo po ku malo lo e po o le mu ku kara i kere fo lo winga ka unga rua lenga o le lenga ko ngol poko ko inga malo ko le lenga o le ko he me disi va henga le au la ko nga fa yele nga wenga makuanga nga ka kangia ke fongi vala au le ngor nga i lo le ya ka banga o la fo vidi me boyfriend body girlfriend io ya ure ko shaunga me rive ka ya la ki fu pa to yini a inga sto tele o lo o to yini boni me telefoni fale po le landline i to tonu le nia to o New Zealand wo ko kiki ya o le pepe nga fa nga ma ya avelo i mrang ke fongi fa ave e ser ko nga hamere wo i le o langa o ka ko o asola ku se po le no ko fi karango se ke fo e ka ke musu e ka urungu me o ke fongi aloka a inga isis ko nga me langa ia wa ngar ka kangi ar ke fong ai mi sala ba ka kangi foile wa umale lo kule la fa ni me usangar ka kangi ya fa mai ai usa ele bala wa mai le ngo fa mai ai sa ko fa pe wo ma fa kule le ya vidi mercado vandu wa vidi me a forfiku langa vo mercado va boliva ngor ko inga malo mo ko le pinko o le mea langa, e kakauang ka ko maka. Ai a kakangi na ke fongi sa mo ko inga ke mi vele lo kan sfururua le po. Ia po le ke ala ki ke sfururua nga a for sfuru malelua. Yang ka ko i loa le elua mea leng vela o ka ka keminga. Mo ora ka la vela o se fa la vela. Longa lua.
o skanga ka foi lele a le New Zealand ma Australia ia po Amerika foi po Hawaii ua ka fa o po ako yang sa no le fa ai vai va kulang ka fa nga foi lele sko inga masilo mo ia nga mo no le ko nga karangonga alo alo morea wala mau kasi ia o le mea la ngā ke whaia kuerangi hiwai kara o kako lua whelua rima o le mere wai ko iki ia happen e mera ngō whakoi ko e koea o le whangau meu se pepe fau ai kako whaia kuro ia a fio maia ka ngō i rau kere fong e fia kere ia i la skamo paradise ia wai o le au pepe ra kou ia ia le mea ku oi me yong karinga ka ke reiro ako o la ai kongor fansa la fai an ke le fongi kongor fansa ka no fai ia ia o le singa me ia sola o mangua sola e fai le me voile o le vidi koreki o le vidi koreki ra e ma fainga e vidi ku ngi usila ala ke fai e le ko kongi sa mo ia nga la ku lo le pili soli a fe o lenga kala ngoa ku foi le fa afrika ka pe los furumi ngu ke ngor ke le fon ala ko kongi sa mo le pili ia ka no fai e so le pili o ka kai e ko ki kia mo wor ko ka e kar ka wor pili ai o le si au vai nga mali wo ka ko ngor ka pule ngi vai ngola o le vai nga sa finga luenga o le family ngai le no vai ia pe sa ta ia so la fa telefoni ia wa fia vidi mai fa foni o nga e vidi le ia se fa mo bolia se fia kongi kia kwa ka ikai ia ka uro ye mrengu me o le mera e marie nanga kala ia la wa nga finga luenga inga ma chol ia wai mangu ka ko sa mo se le lilo se me Bula alo fa me como fe fa dilo se me ele kai e fo ngi ya ko Facebook ai pio i ngai for ke fongi le oka fe ngi kupe nga ko kongi e kari ngora wa ngan kari ya ka ke ore meu ke aka o ke yo o ye ni menga lo ke fa ya man ko na le ke video ku ngi e ke video ku ngi e va ku ya ka wo ku ia ne afo le ngu meloli o ke le fongi foi lele o le ke fia ya fa mai lola i oira yo mai oira o le oira yo e fa ya kuro e o maria oira sa ngo ia o ki kaka ko ya ko fa ku ale me ale ngai visiri fu ba wa me le vi o le sida me ngalo ya ka ko ye karkara ngo ngo lenga yo ke fongi ya sola o la ke fa pe o la wa disconnected ka ngarenga ko nge kia na wala ye le lenga mai manku o se pio le middle man nei o se pio le fa li vo le los kalonga nga fa mai ya stand by pause touch engage e kusala e ki rongo fia ora fe kakala marga kar for kirefon e ke fa longo wele fa mai tit ala he alu le ru karongo alu tit kusa pe se vala u foi le on hold ia pos kirefon i wele le call waiting yo ke longa ko ke la ko ringi ni sila mauska e kusala o le ngalua kala ngo fo ke ru ku kala o le masinga fo ke malanga mai ngi sila ya ai ke ru ku or ko soli o le ko ilo umar ko o er ka mi ki or ko por ngi ki or ko le venga luenga i le exchange le i la no vai ala o kala fam e ke ru for ka mi ki vole ke ka mi ki vole no ki kaka la ka kala ngo ya mari ngi sila o me o le masinga fo er wa ko yo er wa ku la ngi e la ku fa overstay yo ana ko ia le ka sanga nga pepa yu vai e fo ngia ko Facebook ia le menga sa bi sa ola i ka ko ia sola ia makike le ai pidi ko kongia ko ka ko ia fa yo o ngore nga mi or susu e kana
Ia whai ke le marau ke fongi. I ke fu e koe haru marau ke fongi kongo le a. Ioi. sile mahali e hui o mei la so ioi. Ia o lunga fu o telefoni. Wai ele kai mi voi lele e saikolosi e mo me o lenga ke fongi asola. E kusa o lenga vidi e kuki kaka ia malia ai kalimai. O Amelia
ia mangkua lai ko kusan le ia makai kusi ko rula piko ko lai ngoa. Io a fa pu wala ua le malia ua le amelia. Ia uka ko kalongolo ya lia. Io e sia ukumalia e le io lia lo fa ko. Ale me no ke vai agua. Ole ko akelo ila ko le fa mai sa o le yo e fonga mo sa o le yo o mea sa ma to fai ia sola ale we ko fa manga kuinga mai yo alanga ir ke mi sa kolosie me nga olenga karukalu e me o le vidia ko ka ko le vidia ko ngeki mai ka ko ifaf ia pe vidia ko foi ko leki ko isamo ai fa longo le va hanga yo nga fa longo le se ser me ko ngeki nga ale me la maria ya wai fa pe mo karkara ngo foi le ka si de va via o mo isko inga me si de ma ku ale nga usala ko foi meile au ala fa mo o ko pe fua mama fo e mo muri vai mo yo ngo aku yo krisimas mar ka usanga fo ya po fa la fo isamo ya usili loi ola la ko mbelai bo video ya yo va pela mon mer karkara ngo va via foi le pili fo ele a lua ko pili fo ela ko sa o ya malengo ole so tolu o me ele tan le tasi le va via ole na vidi mai ki kaka nga ingi usila ai ko kongi sa mo il jamai cha yo maria ia nga fa apela non morga makiki vo ile le fai konga fiki ile mawala karkara ngore ai awala ia wale wo fo ngi me yo vc kire do foi poinga fa ingonga nga me o de vc o de ka wa ko me o le video call ai gero fo de me mali e ka ko video call soli e que vai a ko e kuze e senga video call nga ni fa sanga le i duma fa pe ai ka ngo u vo le ma fe masa wa iso o le si me mali e ka ko e nga kalier ke fongi alo yo e kuze le manga o vo le se mrsipika e kur karinga e pi fo ringa me vele le ka fa le ko nguro fa lo nga fa ya rai ama ya ye o le i le ku yole ya e manga ku o ko kongo le hole fa yera ku karkar ngong o ngi sira o le malo la wala au ye le wa ku i fa mo o la fia karkar ngong ana wo fa ye har ni no mai yoi ya o sira ma ku ma re ka yoi ye mo si ko ingo o ki polo le makela ura nga fai ya le ora usaungi ai ma kwa nei ma se sur ko ura o lo fa ma fia kura me ai o sor vai ke mira ko karngoa ko ke mi ko huanga ona wo ko ikikia i uma ya se uso le o va al se limito le fo e ma pa opina ti William mai ya onga sa tava fa o imfa mai ma we kupes ko ingam siro ma ko isa mo e la vai ke minga fenga renga ile ori ia nga far ke fongi de nga ile lo vai ia wai eso so o ma mount vai ora la mar le ia nga ia uso ile la mesa fai ia ori sida ko mesa fai kusa manga ko le fai ka kala lunga i ke fongi yang o la video ko ka foi le le ma sangi porque ka inga ya video ko skamo a le ki foi le failang ke le fun korek ya umalola ya wa umo fa no ngolo e umala fai kula ya fa fefe no le waria ka ngo video la waria fa fefe skamo o alek vai va ale au mai le lu sukara o longo winga o le la makala ya uma kala inga fai lunga ke le fun i se vai o le mea hui langa, wa o fia, wa e se kofa, ile a fionga iale au pepe mele o nganga ale afu, al titi sao. E uia o ngisi ngi o ka ngaka sa la ko whaia ngi ia miu yasola, o le wha longo i wala au wa iska ngaka. O le ala wo mai fo ngi marga ngaka le sua whaia ko le piper tesu.
o le ala ke fai ana nga me ia e ka ke fiwa ka ke fi ano no fa ia koi kamai ala ngo ka wole bonga soi fu de olangi ia e fia nga fa tano fa toi le fia onga lango o le moana Pasifika io e tino ia e sa ai leo ia kopo wa kasi de vai le moana kasi vai i le blues fa ba vai lo e le pepe sa i le awa matai le ia mang ia le ia lo swaf fa tano fa tu le vai ngo la sunga le li pule le fa telefon ma not soi fu ya so man mi lau talenga fonga mua ya wayane fo yo tu tablang ya fatalo fatu foi pa ia sa molo ma futa maltatu pokalam ya leo te tau mai tau atu le meolo e mai ai le neoli ya utulanga ifso tai ngai la aso ya ma le tulanga fo fa longo le vanga ya sa fa vasenga leina ya itemi sa fa ya au vala au le to ngia la vai te ya ai au te popole a fonga mua o mea uma sa e tala noa i lunga le laina i le tamaita i fui sa e vile na vai te o lea watanu le le se mem fai on sa lunga pepe ia vai o mantama malima ma vai ne o le mori mak o ke alo fa kula ngai ko fa ka se nga ma pese ka wa o le singa sif o pese ka o ko le pai ia e peila le li lorga kanga so fa ya tia ia paftai le yo le o mo foi na mai le fautuanga foi ala uso ia mato walo lo fa tu langal matu lo so fo na we a warto fa ali mai me taimi o sola o le fata mato to tu io o ani o leanga uma sa fai la aso a vele mlio yesu ke viso e mangalo mai io elena o voi mangalo voi ma tamai ma to fai mei ole o fai kala foi le ya ka ula de po mala fo o ila se ia nga po ano le se fu ma le langi mai la ujonga la pepe le ding va ngola wa le o telo ya o le vai so po i tanto ngalo ia wale e mo le tanto so malo le na ile so ngafua ia to tu fo le fa ngol vai so las rail ile si tanto so malo no ia o le tomato watu sorry o le damo to apicial tanto ofisa o le fo i ni se mo libang ile to to mo danga le ale ti au marketing ia anto ai foi ma le jalo fa voucher ma le digisa ya e wila va fo ile tele o aso malolo ya ai le tu wai fo ile le tau to ino malo sa tatu watnu ya ai me se lava ya ila tu samna mia la tu sim cards ya mna mia fo ila fo ino la tu se leni pe ona yel tatu tu al clickex ya ona e man tu al time le set ya ol time ya na tele na vala au mai fo na yo tatu ainga ya mna mia fo tu langa tu se leni ya tu langa tau top up ya awa fulta to mata to fo yala to ta penanga le seta ya ai fo ya na ai nga sa fa peona nga i mai fo ya awale fata no ina fo yo nga wenga ya e peona el fenga pa anga male bluebird ai Samoa ya u fi la tele na ai nga le ya se tautua ya e mfaye na mai fa sa nga le mtiatia fata no le la to nga wenga ya ma bat fa tu nga to ina ya po sa ol mela o mai le lisir ka muta ya awa elisa vanga na mai ya fa to titia te ba ai ya tu pes kale vali el to ai nga na tau fai ya musini sto ina mai ala lu nga lo sa no nga di titia mai o te va tu ya pa vali au mai ile oka e vali ele stadium allo falele final fan to po tu boy ya e pe yo nai ona i fautuanga voila na male nga voila na tatu tautua en faina siaki le titia ya tulanga o le okalo au mai ya po fetau le foi ya ma fufuanga ale ainga lo fatino i Samoa ina ya awala wana yese tulanga lo se mate ai foi le malo masasal ya po sa o le ya la okale fai matotongi nei fai tolu potu moe ya e te malanga tu fu isa mo te me mai ai e tolu le potu moe lai la tu mai ya ai le pe yo le fa ta wo le se mato ai nga sa fai o ma fa mai o le watu tatu fali ya ta lai a tolu ma mal potu e luai tu ya po e me malata ya la fo mai a ta nu watu ya sho ankona la tu jamo o ta ngofi po e me le ator fali o le si ai nga le fa ta mo fai ai na o le fa vai le tu o le tu pe atu sa vatu ya
o mea umalana ya lea ua mafai nei ona maua to filemu ya ona malanga mai fo te tia tatu mafuta nei se man o te whawhitaia ai a le whingalo leo le ali o te tia ia e mapu mai nei ia wa wa le fu ia na telefoni ia i Samoa e whawhitai o le woto e fo i lana au nanga ia le fo i sa tātou mafutai i Samoa i le fia se lau o tausanga o tōna ia le abepe iyo e pau ala mele tupu nei ia e anga i mai ia tangata i lofisa mawhai mai se o mo mai ia tia le lei au ina le tia whamai leila tia lana le whelan paputiu iyo o le me laki ai e re i keleng i singa i le hao kia ngai nga e ke ua kongi se ko inga po se lo makuar ko kia whamor iyo o le mea na le tau pole atuai e te ua a fiatul matou tia la fa peor tia Radio Samoa lana fasea ia le la fa matou tia awa te songa sopo tele o le tula no pon le saunga le muai ia o le tulanga nai pe le so le mali e volna toinga to mai ali le pepele na e sa noi e pu e mele kon fa lo le si ainga ala o fia afer kupela o manga ma ko o lo tupu nei me e taimin nei ia fonga mua ia e au pe foi ona matala ia na yo tato ai nga lo fai nga venga ina ia fai pe ma yo fa nga teknologi nei vai tem ia pe al mele tele amalanga se human ia e vile atlot na la inga po ti mele video mele vise va po sa ol mele te ia o le winga lo so ngole pankari de e va malulu wa ko ele o va fusu anga foi le ali ko la fo va mo e o ele alu ko ngora ka e live mai ko ngore ve ya wa pongi sa fa mala mo langa o to afia le seta ava ina ua to la ya la na au ai fo ko va ai fo ya le yo ko karango mai fia o ka mai e paulo le au malo ala ele fia a oficina europea se fa mai na nga mo fa pe mo ko ai se dimas fu so ya fa ku ya ele fa pe fo yo se au ya o ye ko la kapile au le ngo kullo wala ki go ya le sol wala ai le ref de il ke lo iske ya ai o inga ka pe nga ye lau au le au matai yo ese le se au fa longo ne ya ko murikalo ma le ka ungor ko matai sa fa inga matai yo de o marke minge o ko fa no ele maloa e man ko voile o pepe e ser ka usanga ki e se for ka usanga ngi wangar ka siar ko sem pingi kalu mai de fies for ka usanga o le fa inga le vai o se tala o tole se tala me la el pulo ta tu la to ka kua ya ngai le ko pule vai nga pia o ko mare hurricane nga kongi cooper ko maro ole au le Western Force le ko vai ko ya le fu ia o mai ngai ka ma foi le se fangi ma ko le nginga vai ka banga fa penga nga paule au le kau alo fa ku ia ile pepe oi ole au moana o se lua ole verso nei me verso ole tau fe lolo ya o le winga ola ka Drua vai asorngi vai aso fo Highlander lenga yo lawa la ko kikia ko man lo si menga kamera meden ku por fa ngol vai aso ngi ya mako o le Western Force vai aso ngi vai aso fo ka lo fai le sa oli ya tual ya ko yo mai fa lua yo o mai fa lua le ya le mai fa lu ma ki ngo ile o men ku pu mom e ko ku pu fo o le sa oli ola wa sa uni mole lua fe won ele o toe ele o toe tan o se la wa ka penga sa or campaign no le paroka ya vai ali langa le Western Force ya na foi si o na ele o mama orto va male Western Force yo ai te ua so ngia foi le aule no le ana watu foi au matai le no foi Australia ya watu foi tingai no mai yo ai o talonga mona maltua ta tono la matoi fa tu mulia no fa pa stadium ya ile au tapua ya fiti ya mese foi le au tapua ya mona ya wa paisi me ya telefo le au le talonga va son tene ya no le pa u tele martimu mantau savili lan tau sa nai pukoi ya ai talo si ya fo ni va yaso a fa u malo si ari savia ya lo no winga telefo la swing ole au la yai ya ai ole la tar sanga ile
I vele ngole ole o ai tu maoli e va ia no fa pa stadium. Ana ona fai atna ona ta mo ya fiti tonu ti mai lo tatu e malulu se fa mal lili la udina. Ole la fai ar kala le fai le mako e kale sia pe o le vai taimi le ole seta le pepe. Ole vai son te neina moli o le tau au mo me fa tinga me fa tinga fa te sim le li fa. Ya. Te loe le na o matou. Ole atu ia me isi foi au ia no tinga. Wai ole au le matou ta alu la foi tinga le te le wai malo. Ya, ale me nga ele ngai. Aka kala ngoa ku ia va ama ko pa. E o ko langa mai no fa mai. E fia fa akashi le fa soki. Se o me nga wa so ngo nga o sa le ko fe me ka ko e fa va. A mako. E o fe ai helicopter va mon. Ya. Te lo sei o foi se o totongo tatu a ta longa le vai aso. Ya, e mane foi pa noa ya nga ia tu tapo il tatu. Awal mo na la stona. Ya pe al fa e la fiafilia e. Le fa il talo. O longa winga longa. Tamna tale lua wai lunga le awal tele ye po kuai le kikifo. Ye wai tane fa. Ye wa makwa po lokale awala le lo tule anga yo no show. Ya, wa le aso malo rolas for really. Ye te loto tele la bala ta fa la wo esa tu mau kilani ilas for really. Fa to fo me la sa. Ya, pa yo la le se pisi lungo awala tele. Ya, am salo ta tu programa vai aso le. Ya, fa ilo fo ila to man malo ia tatu telefoni S25 Ultra lua. Ya ona peona se ina las for really. Ya wa for tatu promotion no le seta. Ya ai monis fam talanga fo le tautua le tatu Pacific 40 man tatu talo fa voucher fa pena for tatu Digicel. Ya me se foi le tatu tia marketing mon lato fenga paanga mal Bluebird. Ya fa so time le olu atasi limon tolu fa ya manuiali yo fa vam tu ne yaso ya lo pa tu ya tia ya ai me se foi le afionga ya taitu yo te va yo to mo malo so taitu no malo na yo ya ole tele au tan sanga i to malo si mai sunga le au a me yo ka fer fa ko tanto mai e ta se pe na e sound dia oli ala pepe ya manuiala singa to e fa so ifuia fa taila va so ifu ale jonga ya la pepe tala lene le pule le to tomo danga na le ti au marketing o le Digicel va before le tanto pepe tala lo na le talo fa voucher e to tongi nei New Zealand po so sento o lo langi anga isa o alo ainga isa mo ile fale o lo ile nganta le tala fa tanya pia o fale o lo inu i tua e o polo ma se vai ya e fa ile ona tala ni ai ya tanto o lo na to tongi atu ya to no i fafo o le uto is fullo mi du ton tale o le tu line tolu le nei vai ngol ha wuti Au kilani, pamul mole fa unga tatau le suavai, wa fa iti ti munga na ilole masani ai I masina wa tea, wa malo si tele le alu le vangi le tanto wa ai, fa mul mole fe so sori mai e ala I le fa iti tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, fa mul mole fe so sori mai e ala I le fa iti tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua, o le a maua ai se ngatele, pa fitai mo lo lango mai, morisi fa mtalanga, tanga yan ilewatercare.co.nz. Every year we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland. Tāmaki Turiki. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamaliloto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa la iti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Fe sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Noivo tu, amo. Oh no, ue Samoa, wai la le vasa, la le, oe inu o le vasa. Samoa, ya mala mala maleta ina ole sua, le palua va male sulla tonga, ya mana tua, tukula ngatala voine ya so, semana ufa ali ali malu eti le fa Samoa wana ole nanu, fa amole mole so te feel
lau malu Ole tu feel te Samoa ya mala mala male tainga ole sua Le palua va male sulla tonga ia mana tua Ia mana tua Ao tu pulanga tala voi nei aso Kasi mana ufa ali ali manu Ai tia le faa Samoa uana ole nanu Faa mole mole so te fifi lau malu Now ia e mawale poto sili 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 Awane ia oa ona olo Lua ia sili sili lau loto Sukangmania Wayno le divangola woli joy family video tantalo le tulain tolu tantolo abada tu tala I vai fro matala italo ngala kana peritania already ya woli la sululu mano le feyo le fiva mano le on sai juche mangal wenga longa patia ilo tatu tulu elangan tai leo finga mano longa alo fenga yai wala wala fana wa ongol van sumulu mulio le tuwang
In this update, our government's confirmed New Zealand isn't among countries seeking a new trade deal with the US. President Donald Trump says he hopes to reach agreement with China soon. The White House says it also has 18 proposed deals on paper and is in talks with 34 other countries. But Trade Minister Todd McClay says we probably can't negotiate a better deal with the US than we're already getting. It is looking like the lowest they'll go is 10%, and that's what we already have. I mean, take Australia as an example. They have a free trade agreement with Australia, yet they've imposed 10% with them. RNZ says an interview with Deputy Prime Minister Winston Peters was robust, and host Corin Dan conducted himself in a professional manner. Peters was being questioned over a New Zealand First Members Bill on legally defining women. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Asked about opposition criticism, Winston Peters lashed out, appearing to question the value of the broadcaster's public funding. He called Dan a disgrace to mainstream media, saying the broadcaster's paid for by the taxpayer and they'd cut that water off too. RNZ says its rigorous editorial policy demands works underpinned by fairness, accuracy, independence, respect and decency. Changes to early childhood education regulations are expected to be in place mid-next year. Cabinet's agreed to adopt 15 recommendations from a Ministry of Regulation review, finding a number of settings were outdated. Minister in charge David Seymour believes there's enough resource, but it's not being efficiently used. He says there's not enough clarity and some rules are too complicated. This is about how do we take the resources that we have and ensure that they're focused on child safety and child education rather than some of the other stuff that tends to just annoy people. That's news. In sport, the Warriors are celebrating the retention of gun fullback Chance Nicol Klukstad. They've re-signed the Kiwi international for another 2 years. Blockbusting winger Marcelo Montoya is more than happy with his decision to leave the Warriors early. The 29-year-old has returned to his previous club, the Canterbury Bulldogs, and says it's a much better environment than the one he left. For me, being a bit older now, learning from those experiences and then coming back and being able to appreciate these kind of times, I think it's what the fans deserve, it's what this club deserves. The Indiana Pacers have taken a 2-0 lead in their best-of-7 first-round NBA playoff series against the Milwaukee Bucks. That is sport. So e whaatalawantu le rivango le woli o le venga le tātou tala o le tau. Mo le poana ni mala so anta mo au kilani o le veile lo fiso le vai tau mo lo si le fia. Mo au kilani langa ian le poana ni o le famelo fiso le vai tau e angi malu mai savili mai le tu i sasai. O le balu i le poana ni mo au kilani sfultasi ti keri e ngoto le lai le tu sfulfa me rute le tu lai ono i le afia finei. O le vengola soan tai au o le alangi le leile tause I vangadai I le awawa I le poa tai au. Langi malu mai savili mani tui sae whiololo langi mai I nisi o taimi o le tai au. So e whaatalawan tuai le rivango le aoli I ainga wame masani o lo mafuta mai Samoa. O le vengadai le tātou talo o le tau mo tau. Mai o le so I Samoa o se vanga o peau mamau le ea o lo toto pei lunga o Samoa. Mai au mai au ma timu e a fia ile antino o inisi o taimi o whangtuanga o timunga ma mafa o lo wha maalo si pea mo lau whanua uma o Samoa. Whangtuanga mo lo longa lo wha maalo si pea mo vainta whi uma pa piano o whanga e a fia ngō fie. O le somo Samoa tōlu vavasolai timu mai ona ma mafa ai popo o inisi o vaenga pa piana I wila ma whaint tili. O le vengo le aso a tai au o le au fitia sa vaenga o le langi au ma nei timu e ono iai. Tulanganai piori e winga o le tau mo au kilani a toai fo im Samoa I le poa na de malea soan tai au. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa.
Fianga o le divanga o le woli mai le Pacific Love Band I da ua se fulu bidu te butene ia le July tolu. Ja, toe fa telefoon toe le divanga o le woli pa fe o le tai baf to mai le tutua ale Radio Samoa. Fa tasi mele sunga ia Prince o le tutua mele danga le ale casa beats and appliances talo for Prince o mai Ta lofa la uso, wa mai uso. Manu ia fa tai Prince o mai oi happy Easter. Man via fapet, man via fafta uso, man via fafta everything good brother. I heard you were sick, brother, last week. Yes, I was a little bit under the weather, so I'm back to normal, but still broke. Good to hear from you, brother. Good to hear. It's always a pleasure, to have you on the show. That's right, Prince. Yes, it is the third to final week of April 2025. Prince, what have you got in store? What have you got to surprise us this afternoon? Of course, brother. First of all, thank you so much, for having me on the program again, and thank you for all the Radio Samoa listeners, who always support us and, shower their blessings. So I'll start with my first special. So it's always a Villa special with Casa on the Radio Samoa. So we have the iPhone 16, the latest iPhone 16, or the customers, the Samsung lovers can buy the Samsung also. So it's a Samsung S24. So iPhone 16 or Samsung S24, you can buy only for $17 per week. And as you know, we always we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of the phone. So you can read it anywhere. It's a very handy, so it's always good to have Bible on the phone. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the free surprise gift with any of the phones. And that's fantastic, Prince. Ole fa tomo mo pe ne fa funga tele di vango la woni mele casa beats and appliances solo yai. Telefoni fa avea ilanta mai ane yelu telefoni forwa ole telefoni fa mo le iPhone 16. Pule o bol da. Bol Samsung 24 S24. E mawhaia tu I tonu pe polo kalami I tonu mala tusipa ia ile ngangana Samoa. Ai vai fuila le tau. Na o le se fulu fitu tala ai le veiasu. E mawai lau telefoni 4 wale na. Ioi, fili oi, iPhone 16. Ia po le Samsung S24. Ile na o le se fulu fitu tala ai le veiasu. Tu I mala tusipa ia le ngana Samoa fa ilo hina e fonga le Radio Samoa le ni fa bitoa. Maua fua and toy melo from a Prince Malekasa bit. Second special, Prince. Second special, brother. So this is an amazing combo we have customized for the Radio Samoa listeners. So this is, you are getting two awesome products in one payment plan. So the payment is only $29 per week, but what you are getting is a brand new lounge suite, recliner lounge suite, I would say, and a 7-piece dining suite. So it's a dining and the lounge suite combo only for $29 per week, which is a leather, or you can get the fabric. So it comes in both leather and the fabric. It's a recliner, lazy boy, no fuatolu, no fuatasi, no fuatasi. 5-seater recliner lounge suite with 7-piece dining suite. Brand new products, and you're only paying $29 per week for both of the products. And always when you mention Radio Samoa, you will get the mea alofa as well. That's right, Prince Fam. Dai Fabitolo on the Lua Yellow Tanto City, no formal Potumano, no Potu ai. Ole City more mua, ole tu ang ole leather, pole leather, pole fabric. Recliner lounge suite ole seti no 49 no 4 tonu ia ma no 4 tasi e lua no 4 single se lua ole tamale mfanyona fa loloa iluma au to ina male lo tua ba fanyo lanta tu le ngase se voi le ole ma ini ia pule oi be leather ia pole kama o fabric e yaila male tanto lau ai male seti no 49 ono tangata e ofie lunga ole tanto lau ai ia na ole tu fantasinga o mea nai lua, o loa nai lua. Na o le lus fulu iwa tala il verso. Lua iwa tala il verso, ma wai le lau seti no fona o le potu malo lo, no fo tolu ma no fo single se lua, anto ai ma le lau ai mon no fo ai ono, lua iwa tala il verso. Ai lenga toina,
Tau yene whaafonga le Radio Samoa. Mua tuai ia lau mea alofa mai a Prince Malekasa Beds. Third special, Prince. Seki Uso. Third special we have got is for the TV. So this week we have got a 75-inch. So 75-inch, that's a big screen, and it's a Sony 75-inch smart TV, which already equipped with the Freeview, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, so many other programs. You can do it on the big screen. Plus, you don't forget it's a 75-inch smart TV, 4K ultra high definition, and the price is only $26 per week. Lua Onutala, Vayaso, and when you mention Radio Samoa, with the TV, we will also give you free karaoke Bluetooth speaker, which already have the mic. So it adds the charm to your TV, and 75-inch TV you are getting only for $26 per week. Man, that's amazing, an amazing deal. Fabi tolo na tolu. O le wei le tātou deal le e ma le TV. O le tu ainga le Sony. Ai tu ainga le fitu lima inisi lau te lo le TV. E o lai le Freeview, o lai ma le internet, le Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook. E ma le telo isi pola kalame ese. Na o le lusfulu ono tala il vea sol pe mini. Lua ono tala il vea so mawai lau TV. Fowa na o le tu ainga le Sony Smart TV. Fitu lima inisi lona lautele. Whailoi ena e whaafonga le Radio Samoa le rifa abtoa. E maua tuai lau free karaoke Bluetooth speaker. E avantuai ia malona Mike Lena. E te lua pepe se malera umatua. I pese sa whaiei lua au. Ia soa la ualeva. And our last but not least special, Prince. Yes, brother. So this week we have got on the number 4. It's a bed special, Moinga special, which we are doing a king size bed. So the big size bed again, and it's a Sleepwell New Zealand made. Not the Chinese ones, and comes with the New Zealand made Sleepwell firm mattress, and we also giving the tall boy together with the king size bed and the mattress with the tall boy Malipusa. And the price, it's amazing. It's only going out for $13 per week. Sifulu Tolutala Vaiyaso, and you're getting a king-size bed with the tall boy. And don't forget your mea lofa, and to mention Radio Samoa. That's right, Prince. Now, where can the people come and find you? How can they get a hold of you for all these specials? Of course, brother. So, in Otahuhu, the address is Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, near the Kentucky KFC. So you can park your car and just walk to us, and heaps of parking there. And at the second store in Auckland, for the West Auckland customers, that's in Henderson. So the address is 379 Great North Road, Henderson. That's across to the BNZ Bank. And you can park your car at the back of the store. The opening timing for the stores are Monday to Friday, 9 to 5:30. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And you can also note down our toll-free numbers, the social media pages. The number is Owasilau, Lua Lua Lua, Lima Fa Walu, 0800 222 548. And our listeners can press 1 for Otahuhu and press 2 for the Henderson store, and the Facebook pages, which is for the Otahu store, that's Casa Beds and Appliances, Otahuhu, Malay Casa Beds and Appliances, Henderson. That's for the West Auckland customers, and you can always contact us on the Facebook as well, and we can help you with all of your inquiries, and we can give you the great deals, and looking forward to see you at Casa. That's right. I'll wrap it up for you and Simon. Prince, you have a lovely afternoon, and we'll catch you again next week. Yeah, thank you so much, Yusuf. Yeah, so if we are listening, Prince, all the two Casa Beds and Appliances, be able to yai, or Fabtolo on the file, a bed special, Fabtoa more moinga. Although Yale Danto Sleep Well King Size Bed, El Wato Malona Fat Malu, Oli to Angola Sleep Well Firm Mattress. And to Aila Malepusa 2, Oli to Angola Tolboy, Na Oli Se Fulu Tolu Tala.
I le vai aso sfututala I le vai aso mau ai lau sleep well king size bed ma lona fa malu ma le pusa tu le tu aingo le tall boy. Fiona dai le fan fitu fa Great South Rodeo Tahuhu tolu fitu iva Great North Road Henderson bevala aule ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu monisi fa mtalanga I le tautomala unangana le Casa Beds and Appliances ya wala valanga I jail pa ia mala manu le tru sa ilieni atatu uloi pa uola tutau. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Los fulu mala fa medu tu chai nele tulai tolu vai fo tanto polkalame fanga solo, la di vai ngola woli ola solo tupu an solo sfutolu a perila. Dai musika mafa fianga mo oe mai le tautu ala Radio Samoa. Aukilani New Zealand, manu kaunei po wiri. Fatana fantu ila di vai ngola woli a fiafi. Ia po le popo le vaveao. Ia po le tulua po mau. So we all wow. Se ta umaya ona o ita. Sa otumai wow tafa. Musu mai ilo taringa. Se ta umaya itelo for morning. Here ita. Awane inga loina ta fenga. Never for your man tell it. The swill of no love, ya or your soma. I saw say you live for the bow. Papa Pilato, I might say shit up for no. Kill him from time, yo, live much to love. I feel no pillow for my only person on la. Oh, no, for Yasakeli, Kalwasuma. So kill Sammy, you're enough to about a bungala. Get him a Kalakaba, you let him bungo. Really kind of sort of out, not bungo. So when you pick, I can pay you out of far. But not go to my father, I come on the ya. Fakula in a buka, I kill my yaika. The sword was silent when go feel the pulunga. But after you so come afar, no galala. Well, my 13 Masuna, you know, Sabi, your mount, mama, oh, to tower, side. Time
mafutanga o e mau o e mana tua maita o tu mawita I lo fatu Boma tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o la fusi I amana tua Ia e whātutu atu tō o manatu.
vivianga sui fefiloi tautolo mo ia ngā wenga tutema whaiwalo filima ia elanga tau ilau whainga manolo. E wa nisi u tanto e makua waweanga mo e pe apa ole musika pe foi me pa o. O nisi u tanto e mawana me foi lili. Ska mai mea pa o ke. Ska mai mea pa o ke i lunga. E pe ole mahala malama foi lili o leo. E lima whai ona mause malo longa file mu. Ia o nā mea uma. Ia e fuala vare lunga o lo malos. Ia wa ale lava lo malos. E ke kau kuri moe. Ia e a lava le leino malos. Ia lono winga. E mantua e malosi ando toa. Pe o tama o lo manu samu. Ia e tai a mosa manu ia whenga iei mga luenga. Wai pahu I Hawaii wa talafantua ia malo tuto tasi. Le ring vai ngola woli le tautua whaua o le radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo. A tale tu lai whai le whiwhiri o la whapele o na suia le na fōa wa tasi me fōi le whianga ia le an tau save tau ina tanto whasalonga pa mai ai telefon mai an tunu o la langi ma le Pasifika te pera mai elfan tua ia Miriama a la lantoa po mari ia po a whini mena tupu I le nei a sululu a ngātu I le whai unga o le nei vai a supu. Pua o mai o ele ni vai ngole au. Ua ingu e ari I au whala. E wari singa me wawenga ika. O le sime. A e whalonga tu fai lele wa whaima tingating hano ulu. Tinga so olo. O lono winga. Masalo ua tau wha le tonu lau wa ai. E mafua mai. I le overlow maka so lau telefoni. Eoi. A whaila ua amantan tinga so olo ulu. Pe te ngā pito tasi, e lua mei o le lava o le manolo, ia ma le tūlanga na, o ngai kau mawhai o fofonga. Inga ia ma kua fō, ke sai runga ke de fō. Ia, a ngalo ia tātou, o le lua amatan tau whale tonu I malawai. Vai e reo ki a se si le mea ngā le whai o le vainga. Ia, e au le lei o kaka e whairanga vai. Ai mafua me ngā whale, kongu lau sila. Ia, o le mea nao le telefoni. E misi ala. Pe au o le po ai le fa malolo ala o telefoni. I lunga o le telefoni fiavea. E iai ia mo meo settings na iai. E mawhai o na whaalu I lalo. Ia le mala malama o le telefoni pe a o ina po. Pe pongi sa foi. Awa o le ova o le mala malama o le telefoni a nga I o mata I le po. E le anga ai mau mata ona o le na e fosi. E lo malosi le pupula au fofonga. Ia e misa le mala malama. Ia o ngā kaunga mālo lo ngai au fofo. E pe o le tātou whale telefoni le tātou talanoai. I se teimia le imatu. E whawhe kaia o sau inge ia le au pepe. Se mea mangu o la ai whai ala ko meanga malawari ia sa iai o. O le whaalongolongo fua. O le mea kongoa leka o le whaalongolongo fua. E kalango anga ka ngaka. Sfoloro me reutan tale o leng tulai wha. Salili
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a 19-year-old girl who rebelled against her parents and ran away from home. But very soon, she found out life was not that easy on her own. She couldn't find a job, and her friends got sick of her living off them, so they kicked her out. This girl finally got so desperate, she started making money by working on the street as a prostitute. Years passed. Her father died, and her mother grew older. All the while, the daughter's life grew even worse. But she still would not write or go home to see her mother. One day the mother heard that her daughter had been seen in a certain part of town, so she went there looking for her. The mother went to every store and cheap hotel asking to put a picture on the walls. It was a picture of herself, now an old gray-haired mother, and beside her picture she wrote, "I still love you. Please come home." Months went by, and nothing happened. Then one day the daughter, who was now extremely skinny and sick, couldn't believe her eyes when she saw her mother's picture on the wall of that dirty, cheap hotel. As she read her mother's message to her, she began to cry. That night, she started walking the many miles back to her home. It was early in the morning when she finally arrived at her parents' house and knocked on the door. To her surprise, the door was open. Afraid that someone had broken into her parents' house, she ran inside and woke up her sleeping mother to tell her she had finally come home. Mother and daughter cried as they held each other. The daughter said, "I thought someone had broken the door open." The mother shook her head and said, "My dear, since the day you left, that door has always been open." You know, it doesn't matter what wrong things we've done or how badly we've lived. Our Heavenly Father's door is always open for us to come home, even though we've all rebelled against Him and chosen not to live His way. The moment you decide to ask His forgiveness, Jesus will forgive and accept you just the way you are. That's when He can help you start a new life, but this time, living His right, satisfying way. Even today, He wants you to know He's waiting, and His door is still open. Just think a minute. That's
Se whakamali o lau tōlawongo whaka sa mai tāta tū peninsula i le rewainga o le whiawhi malevi inga o le tua. E tōlawā tuai le polokala medao le think committed o mai ia o tō. E pere whaafunga ji le rewainga o le aso. O lau tō o miruta na tāle o le tūla e wha. Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Mole an tulanga ngwhauting tele Samoa mole tātou mawhtanga I le neia waulia le so lulu le so le tupu. Mai le tulai sfululua se ule mai fo le rewainga o le whiawhi o le singana ro le tautamali I le tātou mawhtanga. Matuatia to Emolo Titi Fitama Tata Angela le Duolo Tosu Formalanta Wola I le aso ante au tātou tui Fitapai I lunga pe amanga lungano le ea Tala mai turu o le Pasifika ma le langi leo le aso tui pe atali tu lai wha Su il no foi le fionga ya le antau savema le polo kalambe o le nganga ifo whaiva Au rei emisia le polo kalambe o le malu I whale I le te au le wha I le afia fini soi foia Tolo Ale peli sulla mai molino Le tai tu pizzo ia pia Si o utau la manaya E fe pula fi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E solo mia ia umasia o passa vali Le passina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo si vai ma pepese Matata la tulele A omae mane ilano ole ni Na o umasi a upele Nofo infama pei Langa o Samoa Ai mana tua pea o polo O le ingole o su o moto Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano O lo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le passina se Yesu solo